speaker kalome kan education minister sa tak thanatan ka zon desu national education policy sang hi somni hi Mizoram man ngal tumna omem bina Mizo trong hum halle ti mason turian malak na omem pathumna Mizoram chunga hian IAS coaching center exam nge sampaya da ve tumna omem MYC bultuma Delhi khopui IAS coaching center lutu Mizo thalai than tak kha insat nge an zavain IAS coaching kha an zom taim MYC in zirlai pakhat kha engsating nge sponsor coaching center a luna ming coaching center an luna mun ming min thil them an vain coaching center pakhata nianom atomna government Gandhi Memorial Higher Secondary School ZIRTIR 2 in Dailohi Tizia Turin ma min lak sak thengem khakhan ye uspir kalome South Turin chang tu minister jom tak pulul chanda maral te kan some who speaker kan member jom tak Dr. ZIRTIR sanga sampai not bial tu MLA zona sana chu hetiang hi ani national education policy sang ni samni hi Mizoram man hal tumna omem ti chana chu ome ini bina Mizo trong hum halle ti mason turian malang na omem ti chana chu ome Mizo language development board din tura malang me kani si Mizoram chunga hian IAS coaching center exam nge Sampaya dave tumna omem ti chana chu Mizoram chunga IAS coaching center pali omeka tundin muna sampaya da tumna silo di MYC bultuma Delhi khopui IAS coaching center lutur Mizo thalai thantak te kha engza nge anvain IAS coaching kha anjom ta MYC zirlai pakhat kai zatin sponsor coaching center an luna ming min thil them an vain coaching center pakhata ni an ti chana te chu MYC bultuma Delhi khopui IAS coaching center lu turin Mizo thalai somni than chua anni an vain coaching center an zom vek to MYC in zirlai pakhata cheng noi thumvel theu aseng ani ho hi center pani ALS coaching academy le Chanakia IAS coaching center Delhi te center pani hian somve ve in da anni ina government Gandhi Memorial Higher Secondary School ZIRTIR in Dailohi tizia turin ma min lak sak thengem ti chana chu anin dailo dan kan lo enfia zelanga atul angin ma kan lo la sunzom don nia ti ani so belda jo Turin azor ngai tu Dr. ZIRTIR sa member jom tak som u speaker kalome neki Gandhi Memorial Higher Secondary School hi ne zirlai zasari chuang anoma hai kumtin anin dailo wangi mitam tak khianin an lu theilowa tin ne tuna khian ZIRTIR 2 anin dailo dan chu ni kum khan Mizo le commerce ZIRTIR 2 wa doi thak din bora la abi kin biology le commerce subject ka phei chuan teacher pakhat ve chia noma ke minun da sak nge kan be se ya tin mi som sariver accommodate theya vertical extension khianin mi ti sap thei ta sela chu zilai tam tak lu na changlo po hen an lu thei kan ring ani chuan chu ba ka chuanin hei sampaya khianin ne higher secondary school ke sarkar pakhat che noma kitiang district khopui ve reng ruanga ki chuanin pani tal hi chon ve se kan du khop maya kan high school sampai government high school tu ma school poi mo tak thin result po thatak nei thila kha tu na kianin han upgrade ta higher secondary school min han le sakturin kan ron ngen boka kha min ti sak thengem ti kha kan zota tin chu lawa choin hei
nala na hian higher secondary school kan nia lamsam ani khia so poso atok granin ta min hlat kai turin kan ron be sei viawa tiang bok chuan vai khutlang nga hianin high school kan nia atok granin dei khianin anlom lova lamsam min rei to khop maya kan ha rei to a king pokhe ngai tua da min ron dei se kan education minister job tak hianin kan lo khopang tin rabung hianin high school zirla yan nga ve thei khop maya somruk chuang ten han nei ve a college kal turian ta na harsa chuwang chuanin rabunga hianin samagra atang hianin higher secondary school te hi minron ti sakve thengem ti hi ikaron zona ni a tin puspikar adam le chuan hei mizo tong khumal le ti mason hi apoi mo lengem fia i commission khuanin hei job portal ti te hi na in pui in han tia a thakho pin ka hia tin ku secretary ding lo khuan electric department hianin kol pe tha mun pui an han tia tiang chuanin kan tong hi kan hum hal angai le maya mizo tong hi United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO an ti hian kum sang ni som ru khanin tong ral hlau vulnerable zinga mizo tong hian non soitat maya chuwa chuanin hei magale atepo schedule te an han beise ya amar chuan mani an assembly house ange sap chung an manga an mani chung an manglo ni chuwa chuan tong hi dal tial maya schedule chu harvia wang chuan ke ni poen kan chung kan hum hal cher the turianin kan man tamanga ya kan rama chau kan mang tu lo kan in le lo chau kan mang tu ni lo wa ramda kan tal te po hianin sap chung kan wara he assembly house nge ya po hianin du da ni chuanin mizo to i mang tamila ka tia hai budget estimate te po kan tia budget ruam man na te po kan ti tamai la di ka ngem khatiang de kan man tam hi trying ka sia hei hi house te po hianin pu speaker kan chung man hi sap chung hi tlem theyang ber mangila tin kan chung kan hum hal the tur chon indian ta pui chung schedule nuaya omve theinan he house tak po hianin ma kan lak chak ngai leng ka hia kha karon soi ni pu speaker kolome zo belda zo turin members of the building chuang sai so me pu speaker kolome kan school education minister zam tak chan atan kan zo bel na chu minority area abikin CHAKMA te omna bi ka hian mizo tong zero poi mo lein ka ria an thiam lo em maya BMA te graduate master degree nei tam takanom ve to an phak to na an han dil hian mizo tonga an tla zela tin interview te written exam mo apo an ting theilo mani chuban chuanin namin pum khap nan ni bok kan ramtana thil thani bok kan zinga kum khuat cheng tu ni bok awangin heng CHAKMA omna bi ka hian mizo tong subject special dewa ZIRTIR dan te om them school education department kal tlang hian ti kan zota chuban chuan hela hi poi mo hle mai hei bial kan han fanga tong an thiam silo kan in polo tu kan practice dan tlang puya chuan primary level a Bengali and tia Hindi middle section a English le Hindi and tia engama khathiam tak tak lo khan an chuak du amai ni chuan chuanin hei poi mo hle in ka ria kan zinga kum khu om turan ya tong kan in communicate khat chuan pu speaker an mani in tla na om lo wa khatiang khania chuan chuan hela hi a grassroots level tak taka tu nang lo deuh leka kan kalpui dan hi om sela thain ka ria chulai chu kan zot ani members of the keti ro so speaker lome tipa vi century higher secondary school hi lak biala chuan class 11 le 12 kan ni chun ani chuanin tuna hian student za le somriat panga ani chuan ni kum le kum hasa te pokha an ti thkhop mai an percentage pass percentage kha somriat percent te khan passa chuan
lecture tel ho hi hey the MLA fan atang te zo kat le MLA fan atang hian kan pe thina chuan sang hi le som pariata khan lam sam kran in e min pe a be tham khop maya khongaya he ka zo le chu tipa vi centenary higher secondary school hi edok grand in age status lama min han kai sak thiangem ti ka zo na ni e Athaya chang turin minister zom tak pulal chanda maral te kan some. Co-speaker kan member zom tak zona itu Dr. ZIRTIR zona Gandhi Memorial Higher Secondary School biology le MIZO subject B ka ZIRTIR 2 an mamo nate vertical extension zirlai se sari chuang set zot an le wanga an mamo chungchang an soi kha china kan chan to ang khan an mamo dan le tul dan angin department kan lo NGAI don ne ti kha ka chan na ngai kan soi le duwa champhai khopui te tiang reng ruanga higher secondary school government pakhat chau kan ne ya adang da bel thenim ti azo ko kha kan lo NGAI anga leilama chuan champhai south bial area lama hian kan bial tu MLA za tak puti zedal nun tuanga hianin higher secondary school pakhatani po hianin an din thara an boi pui meka chung te po chu khopui a zirlai te mamona lopung zela teng hi en chho chun choma tul ani medani tin nalan higher secondary school upgrade te vai patang adok a high school adok be sei chungchang te le rabung higher secondary school samagra chtAWNG kha an nia school upgradation shim hi mania demand kan soinia kan soi to ang khan kan chief minister hovin zirla school mason na tur ang chi te ngai poi mo masaka kong chtAWNG da ania school upgradation tur te po ngai to na kan sen chho don mek lain ripui awangin kan be sei ang le kan duang kalkong kan zo thei theilo ania kan ram te adin hun malam pona kan kal chho zel chuan heng ang upgradation tool kan hanti zual pui te po hi ata tola en chho thei te po be se na sang tak kan nei ani tin rabung bi kha samagra a higher secondary school min da thengim ti akha ei hi mania kan in chan to ang deu khanin a area a samagra higher secondary school da tu chuan a ngen chan tur high school a khan class 10 exam tur mi som thum tal te ang chu regular an nei ngai ani a kong sang in a radius a che vela kilometer sari kilometer riat vela higher secondary school dang a omlo ani chuan dil na te an ron siam ani chuan VPAB a eta kan lo ngai tu anga Delhi lama da ngai the tur o mani e ti in kan the ang to kin du sak takin kan lo thon thatil don nia tin MIZO tong hum hal le ti ma son chungchang angai poimo aron soya kha SEDP Noya Board kan chief minister za takina bindin sa Human Resources Development Board khan hei hi bul kan chan tira changin kan chief ministerin nangni lo ma teu atiangin kan ma MIZO tong ti ma sona veng hima kan kalpui zel thira turin MIZO Language Development Board din turin ruam manna siamania helam konga kan MIZO mithiam tak tenente tum tam tak thu khomin tun huna hianin assembly session thasik thut khom lo om le tura hianin bill putlu thei turangin draft bill tuna hian kan in pe to chu tuna kan din hun nilai mek ani tin kan member zom tak pularin pluang asailo dam pabial tu ina aron zona minority area abik takin CHAKMA te zinga MIZO subject ZIRTIR 2 kan pethengem ti aron zona kha nimin lok po khan research room ei west pabial tu kan member senior puni haraten po kan soya CHAKMA lamten MIZO tong zir anchak thule ZIRTIR 2 min pethei don lomi anti hi ngai tua uluk ngai le kan ram kan ham kal zel turatan thil poimo ani wangin
uluk taka sumle pai kan nei the dan te kan chief minister kova han soya malak natan adu khop mai ti chin kha kan soi nita selangin kan bem ba za tak uketi ro kho palak bial tu MLA ina aron zona tuipang vi centenary higher secondary school te hi lamsam kan in ei ta oman nia adoka langkai the an yengem ti chu ama ka chana khanin achang to tho chuan kan khia chu ti rual chuan han soi du kan nei toy te oma lamsam kan a om ho hi category sang-sangin an om veya tuna hianin kumsang ni le pariat MNF ministry masa hun laya lamsam kan da to sikul pakwa borvel hi masa falta bidang zong aya kum som vela masa adok base kalai a grade A an omlok ani chumi nuwa chuan sang ni le som pariata congress ministry kalai na sang ni som pariata e lamsama hlan te kan om le a ti khan sikul category sang kha an oma sarkarin ma ala chona tura po elai hi te khong sang ani chho tura po kan ngai tu na kan lo man thiam thina turin chu kan soilo kan ya theyang to kin ei hi chu sarkarin kan lo enjui don nia